بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga palanggungan hapag-iman, mga kamaumasan sin kami, katawtay manghuran kamanghuran haagam Islam, yari na isab kita niyo harum ini lang tadumihil pangadyan hakadar kakaus-kausan sin kami paman taupikan kami sin Allah subhanahu wa ta'ala am indi-indiin ha kakausan sin kami hipamahagi kaniyo dahing hakar na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Itukbal na ito muna in sa lagu-lagu pagsukufa Allah subhanahu wa ta'ala sin kita niyo masi-masiraman ya hanugharaan sin Allah subhanahu wa ta'ala sin mga kanikmat-nikmatan dirihil masi-masikatu taniyo. Demikian in pagsarang sukulan sin kita niyo in mga nikmat amin bius katu sin Allah ta'ala wala na to naubas, wala na to nausal padi niya kabayaan. Yan ini tawfik sin Allah subhanahu wa ta'ala maun paipon niya hay siyusyong kabayaan niya hanugharaan niya sin karayawan impawatukon niya maun pakasagunalan pawatukon niya maun papahmando sin agam Islam sarta dihilan siya tawfik sin Allah subhanahu wa ta'ala hindi makapagbatiklaw tumunay sin pardaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hambok yan nikmat mga kakasi sin agam Islam. Diyan din pangadyan sin kita niyo masi-masiraman in pangadyan sin kita niyo sugpat sin pangadyan sin kita niyo amilaw niya kayfa yuhaddiru sahiru jinniyan biya diin kaagi hantang in pagsadya sin sahir at tawakan in pagpahadir ipagpahadi sin tao maninihilyaon pa mga jin. Nasabot na to naman yun, nasabot na to na in panagnaan tariqa. Amin tariqatul ula, amuna in tariqatul iqsam, amuna long niya at inalabay ding hapagsapah nila. Iban sin jin, amuin yaon, ya abi-abi sin tao maninihil. Amo yan. Mani, tilaway-lawayan tayong panagnaan niya to. يدخل الساحر في غرفة مظلمة ثم يوقد نارا ويضع على النار نوعا من البخور حسب الموضوع المطلوب. إن أباما يهبيتو بأن سنون سمودلون إن تأو maninihirian tao sahir maun pabilik lando intigidlom niya wayrun ilaw-ilaw wayrun uno-uno niya. Doon man hayan si halom sin long tabilik ya untigidlom ampas siya magsu long tabiahan magbuhi siya kayo. Pagubos siya to wayadaw ala nari naw'an min al-bukhuri hasab al-mawdu' al-matlub. Duman yan yun na nagbuhi na siya sing kayo aw nabi mga kayo ron hayan naon niya to hibutang niya maun pa kayo yaon ding ha mga jinisan sin bukhur at in bukhur ini may pagpaaso-aso yaon ini aon lonta sumasaan na namin ganoon hamot niya iban sinweroon hamot at tawakan duwa ing lain in hamot niya mataod jinisan si pagtawon al-bakhur amuna in pagpaaso-aso yaon naon ding ha mga bakhur ini amuin di akan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban ding ha mga ubat siya sarta hambok ding ha mga di kababayaan sin syaitan di kababayaan sin mga jin apabila ko makahanggit makhamot sinamuin aso yato yan pa asuhan mo. Ini biya na sin nasabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuna long na alini alaikum bi amin long na amunain namuin ami udul hindi
amin ud hindi biya siya kahoy amin pagtawon niya ud dayng ha Indian inamuin kawaakanin ud ito na mahalaga ini mga kakasiakam Islam sambil paghinangon sa perfume na ini ubat dakula siya sabab biyata sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jari niya magsisihir aw day sa mga hipagbutang niya ubos nila tulong ta doon na sa habilik amuin nando wayron iban niya kato katigid luman mo doon iwan buhi na siya kayo na awn hibutang niya rin dito na depende na ya to hamaksud niya depende na to hamaksud niya bang unin hibutang niya bihan na nasabot naman yun tiyo bang sa pama in kaunan niya amuin taong manihirian amuin ilong ta kabayan niya awn kabayaan niya papagbutason dahil mga nagkakasilasa at awakan inilabi luwa na doon harua magtiyaon himinang insahirya biya din sadya in makapagbutas indua magtiyaon at awakan uno isab long tabihan biya din sadya in maon in pagkalo sindua nagkakasilasa maon sadya in pag-ambur da ambulday amo yan amo to ding hamang hinangon niya iwasin uno-uno na ding hamang damikyan hayat to na inhibutang niya rin hayabang biya timaksud niya inhibutang niya amuin aso-aso yan minunta wihan niya kayo amuin inhamot niya mangi dakuman inhamot niya bukon siya mahamot bang amo ito maksud niya na bang isabing kaaunan wa idha kana yuridu ilqa'i mahabbatin aw fakki rabtin aqda ar-rajuli an zawjatihi aw halla sihrin yad'u bakhuran dha raihatin tibbiyatin tayyibatin namatin ding hamanga amang law ning kabayaan sa tao sa magsasahid magsisihir yan manghihinang-hinang yan in kabayaan niya maaw ni sabden doon ini lumasah sumasaan na longta lumasa in babae pausog atawakan in babae longta in babae sab lumasa pausog ng sa pamabiat to in kami in longta in hinangon si magsisihiryaon atawakan maig amoy longta in pers amoy longta piyak babagbutan sin sila yaon bi'an aqdar rajuli an zawjatihi bi'asi namain amoy pag-akad sinamuin hambuk usog pa asawa niya atawa kabya din isab longta in amoy hikaig sin sihir biato naunin hibutang niya yada'u bakhuran dha raihatin tayyibatin inibutang niya sa buko ni sa pamin hibutang niya to long tamin mabaho in ko na sa amoy mahaon hamot ni isab maraw in hamot niya amatin hinihutang niya na doon hayan ang panibasahan si mga uno-uno na in basahan na sinamin tao magsasihirian si mga babasahan amo in yaagaran sin kasyirikan yaagaran sin pagsakuto fa Allah subhanahu wa ta'ala doon haya amo yan sabab in kamatauran in kakahinang nila ini di nalimiw dahil kakahinang kasyirikan yung kakahinang kakufur fa Allah subhanahu wa ta'ala na ang pasya duma amo in duma mag-ison atawakan magsapah awang pagsapahan nila iman sin jin yaon habang man sadya hikaduhol in kabayaan niya amo in mangman sadya mo in katabangan sa sin jin yaon habang ma ini awon hipahinang kanya dun hayan tahtawi ala iqsami ala jinni bisaydihim wa su'alihim bi'azimihim kama tadamma anwa'an min ash-shirk al-ukhra ka ta'dimi qubara'il jinni wal istighathati bihim wa ghayri dhalik nasambil dumana sa ini mo magsapah ini daw dumana siya mag-ison iban si mga kanukaraan si mga jin amo indahon niya yaon bangman sadya madawhat niya imaksud iwan manglagbuin na siya inilagbuon niya na mga jin ini sarta iban sinamuin kawayaan isab si mga jin ini amuin bangbiya din hikabak niya sadya sin hikapak sa kuto niya po Allah subhanahu wa ta'ala na imbis na amuin Allah subhanahu wa ta'ala imapatot dalagbuon niya malingkan ilyagbuon niya mga kubara mga kanakuraan si mga jin iwan mga yu siya tulong tawang pa mga jin bukunin tulong niya pa Allah subhanahu wa ta'ala iwan maluway pa inini matampal inini hinang pagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala naamo yan
بشرط أن يكون الساحر عليه لعنة الله غير طاهر إما جنبا أو مرتديا لثوب النجس إلى آخر. Na in syarat niya supaya madawhat sin tao magsisihir yan, in maksud niya mo in supaya siya at in makawa niya in maksud niya na supaya in pangayo sinamiin si mga jin in syaitan in syarat piya ngayo kanya muna li'anat sin Allah Ta'ala so siya bukun halom sutsi, bukun siya halom air, bukun siya halom wudu at ini bukun siya sutsi sumasaan na siya yun halom siya junub, halom junub siya atawakan in siya yaun amuin murtadiyan li thawbin najasa wa na amuin nananamong sinamuin badju malumi yaun taka najis atawakan iwan uno na manunjuki pabukun siya sutsi amuyato in piyangayo sinjin kanya dawang na in sahir ini hinangun niya yato in katan habang man hikarihil kanya habang man siya muin duhulan sin aming kabayahan bang uno-unin sukatun na hikarihil kanya sin mga jin. Wa ba'da ma yantahi min tilawati al-azimati al-kufriyati yadhharu amamahu shabahun ala hay'ati al-kalb aw thu'bani aw ayati hay'atin ukhra fa ya'muru sahiru bima yurid wa ahyana la yadhharu lahu shay'un innama yasma'u sawtan wa ahyana la yasma'u shay'an wa innama ya'qidu ala athari min athari shakhsi al-matlub sihruhu mithlu shi'rihi aw qit'atin min thawbihi fiha ra'ihatun min araqihi ila akhirih thumma ya'muru jinni bima yurid. Puas naman yato nahinang niya na yato yung kabayaan niya nahinang na namiin piya ngayo siya namiin longta sin jin yato suway in sahir in tao maninihiryan tao manghinginang-hinang na yung kaunan niya bukun siya inilong tahalong sutsi na pagubos yato ini iban sin pamasa-masa niya amu ini hindu ka na sin syaitan amu inlaw ini inluun niya katan halom kapag amu ilong ta pagkufur pa Allah subhanahu wa ta'ala na pagubos yato aun na tumampal dun haunan niya sa mga long tabi mga nyawalihan atau ini biya di maragbus hantang long tabi iro haunahan niya magpasaro pa doon haunan niya atau pabonus atau akan isa mga has din doon haunahan niya atau isab ginis-ginis na yung hantang kakitaan niya ron hayan fa ya'muru sahiru bima yurid na doon man hayan sa kaingatan niya na imalop ka niya ito mo himadul na yung amuna injin kaingatan niya ito naampas siya sumukat na dumaak na insahir sinuno na kabayaan niya iwan kamumuhan o naktuway ron day sablong ta magbayin at paunahan niya magpatampal dun hauno-uno na adapon o naktuway sa makarungong sadya siya sinamin suara makarungong sadya siya sin suara wa ahyana la yasma'u shay'an o naktuway sa wayron isabto di sab karunungan niya uno-uno adapon ya'qidu ala athari min athari syakhs al-matlub sihru sa adapun siya yaon in kusog sinitiqad niya aw ding hamanga amuin makawa niya bakkas lang tamuin hata umano siya yaon amuin piyuhong niya amuin long tamuin sihilan niya biasin mithla sya'rihi atawa biasin mga nakawa na long taon na asuin ni long ta'athar amuin buhok sinamuin kawayan niya sihilan niyaon amuin hinang-hinangon atawa kanding hamanga kit at min thawbihi atawa ding hamanga long tatingi ansim amoy badjo sinamuin sihilan niya yaon amoy bang man at niya aon din doon bakkas atawa hamot sinamin hulas amoy napapakay sinamuin tao sihilan niya amoy yan ding hamangat amoy long ta inamin hikakusog sinamin hinang nila ini kumawa sila yan sin uno-uno na amoyin hari nila nalong takakawaan buhok atau uno na panyap amin uusalon sin tao yaon na sambila mo ilong tabadyo amin piyapakay niya mahinang nila rayat tulong tabihan usalon nila na thumma ya'muru jinniya bima yurid ampan niya daakon niya na doon man hayan daakon niya na injin bang amin uno yung kabayaan niya na mo yan mga kakasyaagam Islam di inahini pangadyan ini hatiranan ini maka na to pangadyan in al-jinnu tufaddilu al-ghuraf al-mudlimah in jin amin jin yan bang sa jin in kabayaan nila sadya amin mga bilik amin tigidlong
doon hayan sila, kabayaan nila. Ini karwan al-jinnu tataghadha ala raihatil bakhur allati lam yudhkar ismallah alaiha. Yung makatalihay ni pangadjian injin long niya at niya makakawa sila rin doon long tabi kahi pagkaon kumusog sila doon na hamot sinamin bakhur may paghahamot-hamot biyutang mo yaon. Insyarat niya bangman wala kaya bismillahan sinamuin o inamin biyutangan yaon. So, babang kabismillahan, piya na si mga magpabutang ko, hamot-hamot, long tabi si mga kabiyak sa hindi ka, to, maiwan si namin ukab, biyutang ang baga kayo, ang magpaaso-aso, uno tawaw, ito namin biya mga kanyan. Para umaso siya yun. Biya si mga kamanyan yun. Biya si mga kamanyan yun. Nada kala, wang kawala nagbisira si namin kung sinang pagbutang mo si namin kamanyan yun, ada kala inya tumahin ang pasawab, hika kusog sin namin sin Jane, mahinang nila to bialong niya ini biya kahi pagkaon, hika kusog pa sin sila. Adapon bang bismillahan mo ibig nila subhanahu wa ta'ala maakoy sila di sila itong long ta makasuok. Amo yan, hinikatun min ash-shirk al-zahir was-sarih fi hadhihi at-tariqa al-iqsam bil-jinni wal-istighathatu bihim. Ding hay niling ha mga samiin sa tampal-tampal ang ipagsakuto pa Allah Ta'ala matampal to damin hatiranan ini amo na impagsapa iban sin jin iban sin pagpangayo tabang sinamensahe yung pamanga jin ini ni matampal inyat hinang kasyirikan hinang pagsakuto pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kaupat niya al-jinnu tufaddilun najasa wa syayatinu tatakarrabu min al-anjas. Demikian maka tarin di hari in mga jin amo in kasusuban nila may mga malulumi. Amo yan in kasusuban nila malulumi. Iban in mga kasyaitan-syaytanan. Amo in tatakarrab doon sumuk sila yan pa mga inianjas pa mga malulumi. Hangkan na mga kiyaulungan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. In suwayre sabihin kita niyo dum adlaw in kita niyo naglalano-lano. Amo in labi-luwa na yung pamaranan sin kita niyo. Sa wabang kita niyo di na magpanglano-lano. Tabi da kuman niyaon misan na mo ilong taakad di mo na kasayuhan di mo na misan kanan namin pamaranan mo sin sakaliin hapang daig mo yung una kad di na makasukay mo sinamuin sinhamot mo ataw sinamin baho simbaran mo yaon na adakala may hinang sabab in syaitan yang kikiman kay mo sabab in syaitan sumuok sila pa mga taong malulumi pa mga tami pa mga lugal malulumi uno na hiya mo ilong talugal malulumi yan in syaitan yan dun in mga kajinjinan dun hayan mga kiulungan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala ay mikyan din pamaywaysin kita nyo na lano-lanoan na to damarayaw iwan sin mga kaywanan amo in long ta labi luwa na mga pagtutukan sin kita nyo iwan sin kaywanan pa luwal natin nasuway maksud natin nasuway amo in always katan malano sawab bang malumi dun hayan in kasusuban sin mga sila o waktu abayan nila dun hayan. Amayat in panakna long tarika at tawakan tiranan si mga sila jin ay sim sahib ya din ipagpahadir nila hajin. Hinikarwan niya mga kiaulungan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala at tarikatu thaniyatu tarikatu dhabh. Yung tarikatu dhabh amuna in labay ding hatiranan hapagsumbay. Dihayni biya din dagbos yuhdiru sahiru ta'iran aw hayawanan أو دجاجة أو حمامة أو غيرها بأوصاف معينة حسب طلب الجن وغالب ما تكون سوداء لأن الجن يفضلون اللون الأسود ثم يذبحها ولا يذكر اسم الله عليها. Dihaini mga kakasya awam Islam inamin tao magsisihir yaon kumawa siya duma siya long tamanuk-manuk atawa ka mga binatang atawa ka long ta manok atawa kan mga hamam atau mga asang yaon atau marukain padayang hayat to sa bi awsafin muayyanatin hasaba talabin siya amin auntud biya yan yung piya pata atawa kan piya hahantang amin sipat amin matampal amin sa kira-kira amin uno-uno ng piyangayo sinji mang sopama yung piyangayo sinji kaniya kawa ko manok-manok atawa binatang atawa kan ini manok
tawa uno-uno na sa law na biya inilong na impapata, biya inilong na inwal na, biya inilong na inhantang sinamuin dahon mo marikamo. Amaya to, in kamawmuhan, inipagpangayo nila ipagpangayo si mga jin, ihakamawmuhan, amo na in mga itom, lumbos itom, at abang sa upama in manok na indahon mo marikamo, amo in nakalando in itom. At in itom tuod indahan marikamo, amo yan in kamawmuhan, iban kamatauran tuod, ini pagsukaton si mga sila amo in wal na itom. Wal na itom, sawamita, lianna jinna yufaddiluna al-lawn al-aswad. Sabab in mga jin, in kasusuban nila wal na, amo in lawn tawal na, amo na in itom. Amo na itom. Maka na sila yan, aun waktu, magpasaro pa sila yan, magpasaro pa sila pa mga iro, amo in lumbos itom. At tawakan mga kuting miyahan, kamatauran. Uno-uno na dahil mga binatang atau mga mangungutkot, mga tangangkang, maini kamaman magparakbos sila yan mga wal na itong. Iban, diun hayan imbiya mga arad long taong kusog nila kung dun hayan. Thumma yadbahuha wala yadkuru smallah alayha. Doon naman hayan, at inayaon na, dirahan na sinamilong tasin sahir yaon, aw na manok, aw na unun na binatang, aming kabayan sinjin yaon, ang padaakon siya sinjin hipapasumbay. Pagsumbay ihinyaon, di niya bismillahan, di siya mo in sumabot hangang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa nganan niya yato, pamanga mo in nga sinjin, atawa pamanga uno-uno na, pamanga tampat, ilmuhim, imahal ka dito, at niya sumbayon niya, habukon hangang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yato yung piyangayo kan. Sabang na yato sumbay hangaan sin Allah ta'ala, di maun in jin. Di humadir in jin maun. Amo yan, mga kiaulungan sin Allah ta'ala kan. Abang kita magsumbay, ibot-ibot, ando kailo, nasuway tarabis yamuin, ayaw kalupahan in pagbismillah. Ayaw kalupahan, bang kita magsuway, subay hangaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ahyanan, dun man hayan, aun waktu, yulattikhul marida bidamiha. Nabang yato naubos na nasumbay, in hinang sinsahir, na piksikan niya ito yung taubang sa upaman nasasakit o nasasakit na paubat, piksikan niya ito sinamilong ta sinduko sinamiin sumbay yun, piksikan niya ito. Iman unong paon waktu isab, di ito paghinang, di isa piksikan. Thumma yarmiha fi ba'dil kharabat, na bang ito naubos niya na sumbay, o nakto inilong tapahiran na yung tao, inilakatan niya sinduko at tawakan o waktu isab, di isa panghinangon. So magawa da kun naisab siya, hibugit niya naman to pa mga amuin, pa mga uno-uno lawal larak yaon. Wayro na naghuhula doon kanya. Atawakan awil abar, apa mga ataw hibugit niya pa mga longta sapa, pa mga sapa bihan. Atawakan ha mga lugal mahjura, amuin di na misang pagkaton si mga tao, amuin kiyate tinggalan na, allati hiya ghaliban masakinul jin, at ni amuin ini kamawmuhan, amuin paghuulan si mga jin. Sabab mga lugal ini doon hayan amuin kamatauran paghula-hulaan si mga jin, amuin mga baylarak, amuin mga abar, si mga kanyan, amuin mga ini kasapa-sapaan, iwan si mga lugal, amuin di na long time may mga haunted house na yan, atau may luwal, di na misang pagkatuan sin tao, na amo yan in kasuban, paghulaan si mga jin. Na dito hato'y papabukit. Amo in daak sin jin, dito hato'y papabukit, amo yung bakas na sumbay. Pag si pagbukit niya ini, imian asalkan niya, hindi siya pasabuton hangan sin Allah Ta'ala, hawak to na hibugit. ثم يعود إلى بيته فيقول عزيمة شركية ثم يأمر الجنية بما يريد. Na ubos naman niya to kaya tilo niya na amin dia aksin na si kanya hinin, magbalik na siya paway in tao sahir ini, amuin maninihi magsisihi maninihir in iwan sinamuin iwan sin pagsabot niya si mga long tahampan-hampan niyaon, haway-haway, amuin awon pagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma ya'muru jinniya bima yurid. Ubos naman niya to nahinang na amuin kabayaan sin jin, na ang panaysab siya sumukat na pa jin sin uno-uno kabayaan niya.
Tumukat na siya panin, bango na mo in kabayan niya, in mahal ka bang niya nato na hinang nabasa, ina mo in pangayoon sinjin, nakapagsumbay na siya, bukun hangan sin Allah Ta'ala, sa tamo in, biyugit niya natin niya, uno kabayan sin hinang niya yan to. Na mo yan mga kiyaulungan sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, amin tarikatu thaniya, amin hikarua, amin tiranan si mga sahir, si magsisihir, biya din ipagpahadi na nasin na mainlong ta sinyin. Hakahopuan niya, di hay ni, ding mga ta'liqat sin na maintira na rin ni, muna, al-dhabhu lil jin, ini di hay ni makawa na to, ay ni pagsakuto, tiranan ini, doon harwa parkala. Awaluhuma al-dhabhu lil jin, muna, amuna in pagsumbay hajin, iasal inya tumatampal, inya tuhinang, pagsakuto hinang kasyirikan pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala di ito menjadi sawab impagsumbay ibadat karena impag ibadat ini ni intag mustahak Allah Subhanahu Wa Ta'ala siya rin mapatututok balansing kataan uno na hinang ibadat sawab yang ini qul inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Am yatu imparmansin Allah Ta'ala amu india aknya Rasul sallallahu alaihi wasallam pamungaya ukaw Rasul ukaw daak sin Allah pamanga sila musyrikun pamanga sila magsasakuto pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala pamanga sila nagsusumba simbarhala nagsusumba simbarhala doon nakawato doon naka uno na amu in dabus amu in pagsumba madwa ining ha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini sa punatot insang bahayang ko ini iban sin pagsumbay inyan hak ini hakar na ini hak atunga sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala di manjari hitunay in pagsambahayan di man in paglongta in pagsumbay inyan tupot kapatut sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala bukon pa mga barhala bukon pa mga tao miyamatay na sabaong kay ba na magsumbay hangan sin tao miyamatay amin long tado na hamin halong si mga kakuwalan na yun. Atawakan, damikyan, bukun dahapag ini di manjari amuin para hamanga jin. Hamanga jin. Iwan si maduwain padeng hamik yan. Mimma tadbahu li ghairillah. Iwan sin uno na amuin sumbayun. Ay ni yatin niya bukun hakal na sin Allah Ta'ala. Bukun hangan sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amo yan mga kiaunungan sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tanda at hindi pagsumbay. Ini ni ibadat siya pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala na indang niya sumbay hangan sin jin atau hangan sin makhlukat ya panjari sin Allah Ta'ala inyat to nakahinang na siya sin pagsakuto pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini ni wa huwa muharramun bittifaqil ulama'i salafan wa khalafan bal huwa syirkun li'annahu dhabhun li ghairillah fala yajuzu li muslim an ya'kula minhu fadlan an yaf'alahu wa ma'a dhalika fa innal juhala fi kulli zamanin wa makanin yaqumuna bihadha al-fi'l al-khabith. Ini ni mga kiaulungan sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala inyatu haram mutallak siya mga kakasih agama Islam karena ittifaq imang kaulamaan tayakkub imang kaulamaan sibu da ulama nakauna iban sin ulama habyaun ini ini hiyaram sin syara sumagawa kaman inyatu hinang pagsakuto pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala samaita unin sabab li'annahu damhun li ghairina sabab pagsumbay bukun pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala bukun hangan sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala sa pa mga piapanjari ni pa mga jin niya tuditun manjari na ding sabab pagkasumbay siya bukun hangan sin Allah Ta'ala fala yajuzu ni muslim ni tud manjari hatiap-tiap muslim in kumaon na amin siyumbain niya tubukon hangan sin Allah Ta'ala. Misampay kaunan niya, muslim siya, long tabihan nagkukwal muslim, siyumbay niya, hatat kala, siyumbay niya manok yaon, ataw na binatang makaon siyumbay niya, bukon hangan sin Allah Ta'ala, inya to haram, di manjari kumaon i muslim kanya. Di manjari kumaon i muslim kanya. Na, si makaso sa habya mga kiaulungan sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala sabab sin timauding kajahilan timauding kaawam sa nandiniling sabab sin kaawam din naman ha tiap ha zaman iban ha ini ha makan ha aunununa na matawd pahimihinang simparkala biya ini ding ha mga katawtay manghuran sin kita niyo ding ha mga kahimbahan ini lang tabo kun sa lunta samwa
sa kamatauran hasabab sin wala pa rin doon kanila timubuin ilmu matan wala pa rin doon kanila law sinop sin pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala imihinang na sila sin kakahinang ini labi luwa na bang sa upama aw ndeng hamadyak pa kang kyugdan sila sin uno na panghinang-hinang kyugdan sila sin mga sakit ano na bagtoy matto pa mga tao sila ini pa mga tao biya ini amuin lang himihinang sin parkala biya ini amuin kabubungsihan di kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala inagi dihay ni long Yahya ibn Yahya yaqul qala li Wahbun inagi kakulo na Wahbun استنبط بعض الخلفاء عينا وأراد إجراءها وذبح للجن عليها لئلا يغور ماءها فأطعم ذلك أناسا فبلغ ذلك ابن شهاب الزهري فقال أما إنه قد ذبح ما لا يحل له وأطعم الناس ما لا يحل لهم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل ما ذبح للجن كهوب وأن ما كيولنا الله تعالى نجي ابن يحيى يقول نجي كان وحب yang min istinbat sin min kaybanan min khulafa am inha tampalan iman hakaban namin biya yamin pagtumusin pagsumbay sin namin hangan sin jinneto bukun hangan sin Allah Ta'ala bukun hakarna sin Allah Ta'ala na papubos ang panya long ta insyumba iyat pia kaun ni pamanga tao pamanga isyusyo na rin doon hayaon na hawak tungan si mampay pahambu kan Shihab az-Zuhri inagin niya inyan amo insyumba iyan ini di mahalal di manjari kaunon amo impiak pakaw ni hamano siya iyan inyat to di tun mahalal napila na biyaw deng inyat tulong niya liyangan sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in kumaon kaw in uno na syumbay hamang along talil jin ay niyong tahangan sin jin napila na mga kiyawlungan sin Allah Ta'ala aw neng hamang katu hasabab sin kaawam matto pa mga sila mangunguwat amuin tao mangunguwat yaon nag-ipat sin kasaytan-saytanan amo kasa nag-ipat sin kasaytan-saytanan nagbabagay-bagay iban sin jin nagbabagay-bagay iban sin jin karena papubos maglabot-labot maguno ginis-ginis na insukaton sin mga sila ini sukatun kay mo imanok sukatun kay min uno kata na min dagbos pagobos inyat tuwen lang nakingatan in manukyat to basa hipakaon atawa kan sumasaan na simbay in manukyat to bukun na hangan sin Allah subhanahu wa ta'ala inyat to di makaon inyat to haram in kumaon in tiap-tiap long ta muslim nakaingat sin mo in pagkaon niyaon dami kin kawaita sahih muslim min hadisi Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله ini hadis sahih muttafaqun alaih kabaita ini din kan Ali ibn Abi Talib kiaridan sa sin Allah subhanahu wa ta'ala ang iniya inagi sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagsabda in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyala'nat sin Allah ta'ala isyusyu in nagsumbahi marwainin ha Allah subhanahu wa ta'ala mabaya siya la'natun sin Allah Ta'ala makna sin la'nat malayo siya kaampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala akan na in iblis la'nat sin Allah Ta'ala hasabab sinamuin panulangin niya pa Allah subhanahu wa ta'ala ini malayo siya parahmat sin Allah Ta'ala sambil paladlaw kiyama hinikarwan niya amon pagtaon al-azimatu syirik amuin huminang law niya hampan niya tinya biya pagtaming may nang basa taming-taming sumasaan na dun habata-bata atau hataw maas atau minakyugdan sinamilong tanasakit law niya butangan talaw niya hampan hasupa basa di tapuan si masakit hasupaya basa di kuanan si di sukon si masyaitan hasupaya basa di sukon si mga uno na muinlong ta ini mangjijilaka na sakali inya tu ya agaran sinamu impaksakuto po Allah subhanahu wa ta'ala ya agaran sin kasyirikan ini amuin dahing hamanga aun hirasahun aun hilapal din doon ini doon fi asna'i tahdirihi lijin hawaktu sa'buyaw lungta injin na sabuton niya yato sabuton sa inamuin nasasakit yung natawa ka inakunog di niya yato kaingatan ina bang uno imbiasa bang uno imbiya mga siyugsug sa kali insyugsug na iton nabini amuin tungod biya amuin in labas niya ingwa niya pagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala amuin katan amuin long ta siyugsug na yaon
naranya kata nilong taing pagsakuto ing kasyirikan po Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ni kawakan na to biya na sin long tadeng ha mga kaway Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah figay ha mga kakitab-kitaban niya in mabaya lumawag na biya sin mga ini al-ibana fi umumur risal dito nyo kawakan insyaallah subhanahu wa ta'ala in amuin qaul atau kanun fatawa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Ini katuna mga kakasya alam Islam at-tariqatu tsalisa at-tariqatu sufliyah. In tariqa min tiranin mana si sufliyah ini hawa maka natu da manguni maksud sinamin Allah ta laway ding hamuin hawa inamin sufliyah natin yang hawaan. Wa hadhihi at-tariqatu mashhuratun baina as-saharati bi tariqati sufliyatin wa sahibuha takunu lahu majmu'atun kabiratun min asy-syayatin تخدمه وتنفذ له أمره لأنه أعظم السحرة كفرا وأشدهم إلحادا عليه لعنة الله. Intiranan ini min tarika min hikatuna min syabutaini ini nilonya masyhur siya tanyag siya hantara si mga magsisihir amuin labay ding amuin sufliya pagtawon ini atin mana sin sufliya kaupan atin amuin part mari pababa. In sahibuha in amuin himihinang kanya ini takunu lahu majmu'atun kabiratun min asyayatin himihinang kanya ini na kaunan niya aunding ha mga tumpukan matauding ha mga kasyaitan-syaytanan amini ipatsin siya. Taknumuhu wa tunafidhu lahu amrahu amo yauni mag-khidma kanya amo yauni mag-apply kanya amuin mag-i-implement sinamuin pakaradyaan niya uno kawayaan niya sawamita liannahu a'zamu saharata kufran sawab insya unding mga salagbo amuin long ta amuin ang kasihilan amuin nagdarasing kakufur iwan nakalando inamuin inlong ta hindi pamaratsaya niya po Allah subhanahu wa ta'ala at kalando sinamuin pagsakuto niya po Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yung hasabab yan imin amuin li'nat sin Allah subhanahu wa ta'ala imabaya ini labi luwa na yung syaitan mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hakaw pohan niya di hetirana ini tarika ni yakumu sahiru alayhi la'anatullahi al-mutatabi'ah na in huminang sinamuin sahirin hinang niya na doon namin mga li'nat sin Allah subhanahu wa ta'ala birtida'il mushafi fi qadamayhi ala hay'atin hida. Kita yung kakahinang nila ini mamakay sila sumulog sila si mushaf si mushaf ini doon amuin hapad sikin nila sumulugon nila amin irtida'il mushaf amin mushaf yaun amin Quran lang ta mushaf hibutang nila maun pamuin amin papad sikin nilaon harwapad sikin nila ala hayati hida biya hatin piyahan tambiya kagi amo ilong tataw patin ay panumpa nila pagubos ito thumma yadkhulu bil khala ampa nila dahon sumut palom sinsiya kita ni mga kiaulungan sin Allah ta'ala thumma yabda'u fi tilawati at-talasim al-kufriyatin dakhil al-khala na dito man sila halaw ampa sila tumagna mamasasin mga talasim al-kufriya mga babasahon ini pagkufur sa pa Allah subhanahu wa ta'ala halom sinamuin si aryaun biyawasa nila thumma yakhruju wa yajlisu fi ghurfatin wa ya'muru jinna bima syaa sama yating kabayan sin jin kanya hasupaya madawhat sin sahir ya uning kabayan niya tuod amuin ya angut-angut niya nada akon siya sin jin papakayon simbiyayat to hinang ko biya kakita pa sulugon mo imushap yan ang pamudahon pa siya wala a'udhu billah amuyat din hinang nanun man hayan na hinang yamalin niya to gumawa na siya thumma yakhruju gumawa na siya ding halom sin CR iwanan pa sa limingkod doon habilik wa ya'muru jinna bima syaa nampa siya amuin dumaak na pa jin sin uno na kabayaan niya nada akon hinangon sa jasin din namin kabayan niya. Sawabi, bang man nakahinang sa sinamin kakahinang niya tumiin. Hikala nat ka na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Fatajidul jinna yusari'una ila ta'atihi wa tanfidhi awamirih. Kakitaan mo, kawakan mo rin. Kakitaan mo jin, landuin, launtin sigla, maun, magtaat pa mo in sahir yawn, papagsisihir.
At kanya sinamin undiak na ito bagtoy us-uson i-implement bagtoy in kabayaan in pardaakan sin sahir kanya. Sawab na daw hat nila na inmaksun sin sila. Wa ma dhalika illa li'annahu kafara billahi al-azim. Uno yung sawab, sabab yung hadamik yan nito. Malayin ka in siya ito min taong sahir, nakapagkufur na siya pa Allah Ta'ala sin sa lagu-lagu pagkufur. Wa asba'akan min ikhwan syayatin. Ibanin siya yato na hinang na siya tay mahmud sin mga kasyaitan-syaitanan. Faqad ba'a bil khusran al mubin, tanto siya nato inta umano siya longta at niya inipagganti niya inamoy longting kasanyangan niya mauna amin sa tampal-tampal nini siya nato in luhi hadlaw kiyama hadlaw akhirat sarta ini wajib doon kanya fa alayhi la'natullahi rabbil alamin ya iwan mapatut kanya doon ilaknat sin Allah subhanahu wa ta'ala kanya nabang sa li'nat na sin Allah ta'ala tanto na sadya malayo na to siya pakaampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala malayin kan bang sa upama kaya pagtawbatan niya di hilampas siya sin Allah ta'ala chance ta in siya mabaya siya magtawbat na hangawan yaon pa in kabuhi sin siya na masi ukab in lawang pagtatawbat tatay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha dhahabat imra'atun lisahiri liyafukka laha sihran yashtaritu 'alayha fi'l al-fahishatin wa li'udhu billah. Di na to na maka bang uni maksud sin namin tariqatu sufliya mo in tariqa mo indiha partsin hababa ini na bang sa pa maun hambuk babae laong tabihan mato siya pa tao manguwa, tao magsisihir, tao mangingita-ngita, alawang tatao manginghinang-hinang, may inakalan doon kasahil niya, ha mo inbiya din sadya in maig in sihir doon kaniya. Bangsaw pa may siya kiyukugdan sihir na inimato na siya pa tao ang may magsisihir na isabya din hikaig sin sihir ang may kiyugdan kaniya. Nadihay ni, yastaritu alayha fi'l al-fahisha. Wali'udhu billah. Ina pangayon na sukatun na sintaw magsusihirin ni syaratan niya in babae ini amo im magpaubat magpatawal kan niya bang biya din hikaig sinamain ikaigin na main longtain sihir yugdan kanya pangayoan niya syaratan niya uni syarat niya ni fi'l al-fahisha amin maghinang sila sin imin hinang kalummian wali'udhu billah am biya sin maghinang sin biya sin tao amoy indua magtiaon niya simbukun ni wali'udhu billah amo yatin namin pangayon niya syarat wa yuhimuha anna sihra sufli la yafukku illa bimani zina wali'udhu billah iman biya hipa waham niya yaon hipa huna niya imuna to din sihir yaon namin sihri sufli amin kyugdan sila na siya namin sihir amin di hapartsin bawa ini na la yafukku illa bimani zina nalong na di yaon maig di tud maigin yaon malayang kalaw na laway ding hamuin amuin ding hamani zina laway ding hazina amuin tubig zina yung wali'udhu billah kita ni mga kialungan sin Allah ta'ala ini ni waktu magjati mga biya ini bang labi luwa na yung mga taong sahil nakalando na yung kasahilan niya magkahinang nila yung biya ini sambil natin na ako na magduro ko inamin ubatan yung babae di manjari in mga ini mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala bang hinang magkahinang simbiya ini na ando kaylo ayaw nyo laugi in kaanakan sing kamu kabudjangan kaanakan atawakan sing kaasawan sing kamu bang in tao mananawal yan nagdara sinamuin sin syaitan nagdara yung sin bagay-bagay inyan aun nasadya makahinang nasadya sinamuin hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala ayaw pakahinang nabiyat tumisan amin hat mo ulinan mo imbawa ibukun mo amoy longta kakwan na mahinang yato longta problema mo amo yan mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala muman kita nilipasan ng mga biya ini wa yustaratu fi sahir sufli an yakuna murtakiban li majmu'atin min al-kaba'ir غير ما ذكرنا كإتيان المحارم أو اللواط أو الزنا بأجنبية أو سب الأديان كل ذلك ليرضي الشيطان na syarat di hayni amin pagtawon as-sahir as-sufli amin sahir yaon amin sabot takain na biasin sufli pagtawon at tinahapart na di hababaan na suwain kaunan niya dun hayan na amuin makahinang siya ding hamanga hinang dusa dakula pa Allah subhanahu wa ta'ala غير ما ذكرنا مدوين إن بيأسين من نسبت تيتو
biya law na kaityan al maharim biya sinamin sumuok siya pa mga amuin maharim niya may mga amuin di manjari niya long ta ibang sapaw di niya manjari asawahon subo naman ini doon nakalonta ini tabi ako ina niya inaun niya anak niya babae tao uno namin di manjari niya amuin long ta kawinan na di ni isyarat ka niya sin tao isyarat ka na sin amuin long ta sin syaitan isyarat ka na sin jin insuway niya suukon ni mga yato li'audu billah iwa atawa kaliwat atawa hinang sinamin kakahinang iliwat niya may magsukin usog sibo-sibo hinang kalumuan ini niya pila na biyaon himihinang mataw din kabantutan biyaon sibo usog-usog mag-amilong ta magsuok na bang timawad na hula yan sing kabantutan mga lialanat sin Allah ta'ala tanto where ini bukom mustahil pa Allah subhanahu wa ta'ala imparatungan kita niyo imparatungan kita niyo long tabala oleh paman kita niya pasan sin Allah taala hangkan na halom muna halom sin pamay bay sin kita niyo suway natulan an si mga tawya ini suway ayaw na to pasaran in mga kausugan ayaw na to ampayan proud pa in kamumaasan daakon pabang sa pama ini hiuto at sa pama way mga wayron anak nila long tababay usog kataan sambil pangari-ngarihan pa in anak nila usog biya kari biya paragbuson na babae paunuhan na kansa aw waktu paglago pagwasin anak na nabi namin nung ta babae palangay ni way nakingatan liala na sin Allah subhanahu wa ta'ala imabain iwan malawa imbarakat sin halom sin pamaybayan akan ni mga sila muin lando in pagkatasaddud nila amuin pamogbog nila tuod di tumisan halawang sadya sinamu imbay simbay nila magpagingat yaon nagdara sinamin uso pos na ini amilong ta na mamakay atawakan biya himihinang sin biya kahi biya long ta babae nagpapalangay babae di niya misang pasurun palom simbay niya sa meta yata na liala nat sin Allah subhanahu pos magpasud ko palom simbay minto yung liala nat makabuka bang sa upama datungan paratungan sin Allah ta'ala bala iko'y makaulong amo yan mga kiulungan sin Allah ta'ala awiz zina bi ajnabiyatin uno pa atawakan himinang sa zina simbukon niya long ta iniding ha mga tao duwaing aw sabbil adyan atawa amuin mamumung siya hatawakan ini long ta siya mga perkala long ta mamumung siya ataw manglaknat-laknat siya sinamin tungod pa ka paarama amo yan na mga ini hikakarida katansin syaitan nabang niya tumahinang nahirihil ka na sin Allah subhanahu wa ta'ala wali'udhu billah hirihil ka na hiruhil sin syaitan na may kagunahan sin tao magsisahir yan akan na dihay ni mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala ini ayaran na to in kaanakan sin kita niyo kababayhan atawakan kaasawahan ayaw na to hipangan do sa wala nabi along tayaon lo ini tabi dakuman long niya guru atawa sakali bukon tu guru sa manini guru atawakan ini gaman ning kakahinang niya ini bukon na halaw maaturan sin syara na tanto na sadya makahinang na sadya sin hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala di manjari sabing ha mga syarat niya inamuin bangkaw manawan bangkaw longta ini tumabangkaw patay manghud mo sin nasasakit nabilo na babay nasuway to doon nakahadi inamuin mahram niya inama niya intay manghud niya usog inamaon niya di manjari amoy magduguro pila nim biaya undahon magduguro ko pagubos ini na di na kamusuyo yang bang sopa maduon na nagduruguro ko wayroon long tatupot din Allah subhanahu wa ta'ala makita kanila mga ba ini amuin bukon marayaw iwan sifat mangi mga bayat tumang kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala in hikaupat niya tarikatul rabia tarikatun najasah labay ding ha mga uno-uno na malulumi isab biya kagi wa fi hadhihi tarika di hayni tarika yaktubu sahiru al-mal'un suratan min suwaril Qur'anil Karim bidamil haydhi aw bighayrihi min an-najasat thumma yaqulu at-talasim ash-shirkiyatan fayahdhuru al-jinni fayamuruhum bima yurid ini hinam intiran ay min tarika ini am intari ini tiranan ini sin sahir sumulat in taw magsisihir yan amin lialaknat sin Allah subhanahu wa ta'ala sin mga uno-uno na sura ding ha mga
surah halom sing Quran mahmud na isulat niya yato sa hinipaglukas niya yato hinipagsulat niya amo ining hadugo hayd wala a'udhu billah ding hadugo hayd hinipagsulat niya atawakan ibigayrihi minan najasa wa maru atawakan uno na maru ining hayan ding mga malulumi sa insulat niya tum long ta ding mga surah pagubos ang panya lamuran sim mga hinang longta pagsakuto hinang kasyirikan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na doon man usman na ang pahumadir na injin. Humadir na injin maun na injin kaniya. Fayamuruhu bima yurid. Na ang panyat da akon na injin. Kita nyo. Biya din in sahir pagpahadir nila. Ipagpanawag-tawag nila ha mga jin. Ini habang man sadya maraak nila. ولا يخفى ما في هذه الطريقة في الكفر الصريح إما ini ditun mahi katapok imma in tariqa min tiranan ini ding mga amuin matampaling kapag kufur nila po Allah subhanahu wa ta'ala lianna al-istihza sabab in yatubya istihza bi surah ini biya kagi amuin istihza muna inamuin surah ding Allah subhanahu wa ta'ala inamungyaan gaan muna inamuin long ta in surah ding ha Allah iding ha kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala bal in yatto ding ha mga kaayat-ayatan sin Allah subhanahu wa ta'ala in kakahinang yatto ini malago kakufulan pa Allah subhanahu wa ta'ala fama baluka bi kitabatiha bin najasa nabiya di inna inamin hisulat mo pa amuin mga malulumi yaon hinipanulat mo pa na'udhu billah fi qalusin Allah ta'ala mahakakihinang ini wa nasal Allah subhanahu wa ta'ala yuthabbita qulubana ala al-iman wa an yumitana ala al-islam wa an yahsurana fi zumrat khairil anam na pangayon nato fa Allah subhanahu wa ta'ala man ini patattapon sin Allah ta'ala pangatayan nato doon hapag iman man kita niyo ini abutan kita niyo patayon kita sin Allah ta'ala doon halom sin ka Islam sarta kita niyo ding mga mapanjumlahan sin mga tausuruga bi'inillah subhanahu wa ta'ala naon ding mga bay natin uno tirana namin najasa on waktu kay ba na mangungubat uno na malumbya sin mga dam biya sin mga dugo yaon sababin dugo ini mga kakasiharam Islam malummi siya najis siya kawawayan ini sin mga jin on waktu ding mga kay ba na mangungubat kawaan kau dugo pagubos hibutang hauno-uno na bahasa ini yaon hasupaya maun sabab umadir na sadya injin sabab hambuk yato din mga kasusuban nila na ang papasabaitaan ko simbya ini inya na namo biya ini inam insakit mo na mga ini hambuk na to din mga tarika sin tao magsisihir wala'udhu billah man kita niyo piyari hala sin Allah subhanahu wa ta'ala yung hamayato murah-murahan ini tumugto na dyan dito insyaallah ang pasugpat sin mga sin ini kalukaluraman ini aunda long ta ini pagbalikan sin kita niyo dihilan kita niyo sin Allah ta'ala ini masi pa kawihi pahabong pa sin Allah ta'ala yung kawi na to ini sarta halong pag-ibadat halong pag-iman kaniya iniwan pala yung kita ding mga hinang kasyirikan hinang aming pagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala sabab hinang ini amo na ini hindi ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala ini wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam